Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Fantastic TV, muri aka kanya nifuje ko tuganira ku nzu 10 ndende kurusha izindi muri Afurika. Ndashimira rero abantu mwakoze subscribe, namwe abatarayikora mwayikora vuba ndetse mugafungura n'inzogera kugira ngo mujye mubasha kubona inkuru tubategurira. Nubwo buri mujyi wose uba ufite amazu maremare, habamo afite uburebure budasanzwe. Aya mazu akurikira niyo ya mbere maremare muri Afurika. Ni amazu 10 nk'uko nabibabwiye. Rero duhere ku nzu ya 10. Ni inzu yitwa 88 Onfield Durban, ifite metero 147. Iyi nzu yatashywe ku mugaragaro mu 1945, ifite amagorofa 26. Iherereye mu mujyi wa Durban muri Afurika y'Epfo. Ifite asanseri zizamuka zikagera ku igorofa ya 21 n'izindi ngufi ziva kuri 21 zikagera kuri 24. Inzu ya 9 ni inzu yitwa MetLife Center Cape Town, niho iherereye, ifite metero 150. Iyi nzu iri hafi ya Cape Town International Center, ikaba ifite amagorofa 28 na metero 150 z'ubuhagarike. Inzu ya 8 ni inzu yitwa South Africa Reserve Bank Building, ifite metero 150. Uyu muturirwa watashywe ku mugaragaro mu 1988, ufite amagorofa 38. Ku rutonde rwacu rero hari inzu ya 7 yitwa Pearl Down Durban, nayo iri muri Afurika y'Epfo, ifite metero 152. Yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amagorofa 31, yafunguwe ku mugaragaro muri 2010. Ni inzu yo guturamo, iri hafi y'amazi mu mujyi wa Durban muri Afurika y'Epfo. Ku mwanya wa 6 turahasanga inzu yitwa Marble Towers. Ni inzu iri i Johannesburg, ifite metero 152. Iyi nzu yubatswe mu 1973, iri mu mujyi wa Johannesburg rwagati muri karitsiye y'ubucuruzi, ifite amagorofa 32. Ku mwanya wa 5 turahasanga inzu yitwa PSPF Commercial Towers. Iyi nzu iri Dar es Salaam, ifite metero 152 n'ibice 7. Izi nzu zitwa imiturirwa y'impanga, PSPF cyangwa se Twin Tower, Tower A and Tower B. Zifite amagorofa 38, zikaba ziherereye mu mujyi wa Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Zifite imiryango ikoreshwa nk'ibiro n'imiryango y'ubucuruzi, zikagira parikingi z'amamodoka. Zatangiye kubakwa muri 2011, zuzura mu 2014. Ku mwanya wa 4 turahasanga inzu yitwa Necom House. Iyi nzu iri i Lagos, ifite metero 160. Iyi nzu ifite amagorofa 32, iherereye mu mujyi wa Lagos mu gihugu cya Nigeria. Yuzuye mu 1979, ikoreramo kampani y'itumanaho ya Nitel. Iyi nzu yahoze yitwa Nitel Tower, niyo nzu ndende kurusha izindi muri Nigeria. Ku mwanya wa 3 turahasanga inzu yitwa Ponte City Apartment, iri i Johannesburg, ifite metero 173. Iyi nzu yuzuye mu 1975, ifite amagorofa 57. Iherereye mu mujyi wa Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Ku mwanya wa 2 turahasanga inzu yitwa Hassan II, iri Casablanca, ifite metero 210. Uyu musigiti uherereye mu mujyi wa Casablanca mu gihugu cya Maroc. Bivuga ko wuzuye utwaye miliyoni ziri hagati ya 400 na 700 z'amadolari y'Amerika. Niyo nzu y'iyobokamana iri ku mwanya wa 7 mu burebure ku isi. Ku mwanya wa mbere rero kuri uru rutonde rwacu rw'inzu ndende kurusha izindi, turahasanga inzu yitwa Carlton Tower, iri i Johannesburg, ifite metero 223. Iyi nzu ndende kurusha izindi zose zo ku mugabane wa Afurika, ifite uburebure bwa metero 223. Iherereye mu mujyi wa Johannesburg muri Afurika y'Epfo, ifite amagorofa 50. Yubatswe mu 1973. Igishushanyo cyayo mbonera cyakozwe na kampani y'Abanyamerika yitwa Owings and Merrill.